أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ungenzeli umdali wakho abalingani. Ungenzeli umdali wakho izifaniso. Ungenzeli umdali wakho abancedisi. Umkhonze yena yedwa, uAllah ozimele, akazali, akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Ungamxubi nezidalwa zakhe noma ngandlelani. Lalela-ke mfowethu nawe dadewethu, wena ongumkhatholika, wena osonda eRoma. Uma ngabe wena awazi ukuthi ukukhonza uMaria ocwebileyo, Holy Mary, the Mother of God. Uma ngabe wena awazi ukuthi ukukhipha lawo magama layo, bese uyamkhonza lesasithombe lesiya abathi kuwe uMaria ocwebileyo, awazi wena ukuthi ukukhonza leso sithombe leso kuwubusathane, uyinceku kaSathane engazazi. Wenzani? Usebenzela uSathane, uyisikhonzi sikaSathane esingazazi. Kodwa uma ngabe wena uyazi ukuthi ukukhonza uMaria ocwebileyo, uthi uMaria umama kaNkulunkulu, ubize uJesu ngomama, uMaria ngomntana, ubuze uJesu ngoNkulunkulu, mawuqeda bese uthi wena uMaria umama kaNkulunkulu, bese wena uyaqeda uthi Maria ocwebileyo uma ngabe ukhonza. Uma ngabe wena uyazi ukuthi lokho okwenzayo kuwubusathane, uyinceku kaSathane ezaziyo, usebenzela uSathane wazi, udonsela abantu esihogweni. Ngidlule ngiye kofakazi bakaJehova. Uma ngabe wena owufakazi kaJehova awazi ukuthi uJehova umsangano owakhandwa amaRoma, into engakaze ibe khona emhlabeni, into okuthiwa uJehova ayikaze ibe khona emhlabeni. Lo Jehova lo nina enimbiza ngoJehova, igama lakhe uYahweh. Mawungangikholwa ngena kuGoogle uthi what was the original name of God, uzobona uYahweh, akuyena uJehova. uJehova umfakela noma i-invention eyakhandwa amaRoma uma ngabe bezodukisa ngayo abantu emhlabeni. Uma ngabe wena ke okhonza uJehova noma okholelwa kuJehova, noma wena ozibiza ngofakazi kaJehova, uyazi ukuthi wena ukukhonza lo Jehova loyo noma lo Jehova okhuluma ngayo into engekho, vele nidukisa abantu nazi, wena uyini? Uyinceku kaSathane ezaziyo, edonsela abantu esihogweni yazi. Kodwa uma ngabe wena awuzazi, uyisikhonzi sikaSathane esingazazi. Ngiqhubeke. Uma ngabe wena okhonza amadlozi okungamadimoni egameni labantu abangasekho, uyazi wena ukuthi ukukhonza idlozi ku-wrong. Amadimoni ngempela layo aza kithi emhlabeni azosidukisa egameni labantu abangasekho, uyazi wena ukuthi ku-wrong. Uyinceku kaSathane ezaziyo, uyisikhonzi sikaSathane esizaziyo. Kodwa uma ngabe wena awazi, uyisikhonzi sikaSathane esingazazi. Uma ngabe wena uyazi ukuthi ubungoma ubusathane, kodwa uyaqhubeka nobungoma, uyisikhonzi wena sikaSathane esizaziyo. Kodwa mangabe wena awazi ukuthi ubungoma ubusathane, usebenzela uSathane, usebenzela amadimoni, labantu babiza ngabantu bakini abangasekho, labantu bakini babiza ngeindlondlo. Okokuqala nje indlondlo inyoka. Labantu bakini babiza ngeindlondlo enibalanda emanzini, enibalanda emizini yabantu. Uma ngabe wena awazi ukuthi ubusathane lobo, uyisikhonzi sikaSathane esingazazi. Kodwa mangabe wena uyakwazi lokho ukuthi ubusathane lobo, uyinceku kaSathane edonsela abanye abantu kuphi? Esihogweni.
Angazi noma ngizwakala kahle. Ake sishintsheni ke bafowethu, silifuneni iqiniso njengoba linjalo. Ibulewe indlu emnyama, yabulawa umgogodla, yalinyazwa umqondo, yaphanjaniswa noNkulunkulu. Ngiyaphela lapho.